ملقس اندام نویسینگه ها راگهاندن یا رکخستنا آسوریا دموکرات کو دیره که دید گل مدابط از بحث کن برای سوسام گلک سپاس کو هند گل مدانه از وجاره نرینا پیکاته ور بگرم جداش پیکاته ها کردی چه یه نتوی چه جین آینی بند نوا سوریه دا چه بحثا اوان پیشاتاند کن مترسیل سر پیکاته ها ده هبنل سوریا پاشاروشه یانجی کردشان اوان مترسیان ادیب تمامی بن آغ بکن. اولا تحياتي لكم دەستپێکێک سپاس شتەڕە و ژ تەماشەوانێک کورسم ناوێ من حوسامە حوسام دخوازە لێبورینێ كلامي بجملة موجودة ئەس خوازم دەستپێکی بە گوتنێک ئنجیلێ دەست پێ بکەم لأنهم أبناء الله يدعون اليوم نحن ئیرۆ نرحب ئەم پێشوازی لێ ڕێکەفتنێ دکن ئەv ڕێکەفتنێکە باشە و شەڕ دووری مە بکەوە وڵاتی مە جارەکەن وەرە ئاواکردن خوین نێ ڕژاندن کارەسات چێنە بن ئەم وەکو خەڵکی سووریە بە هەموو پێکاتەیان خۆ ئەگەر کورد بن عەرەب بە سوریان ئاسووری یان ژغێی نیوان بژی ڕاستی ئەم گەلێکی ماندی بوون ئەم شەڕ و کوشتنێک گەلێکی ماندی بوونە کوچبەری دەربدەری پەنابەری ئەم دەبێژن ئەv ڕێکەفتن دوورکردنا شەڕژ تایبەت پارێزگاها حەسەکێ ji bo ku careke din xelk derbder nebe ku şin çê nebe me dixwest ku piştî ketina beşar li Esed tiştekî wisa rûne de lê bi rastî lê hinek deveran mixabin rûda lê kêfxweşî we negihişt deveran me ji ber vê rêkeftinê em spasiya wan aliyan dikin ew ê ku em li ser vê rêkeftinê em zekirin Jeneral Mazlûm Ebdê û Ehmed Şerع serokê Sûriyê ku em دوێ باوەریە دەنە کۆ ئەv لە هەنگیەکە زێدە بوو ji bo قبولکردنا بەندێن vê rêkeftinê heta ku devera me ji şer dûr bikeve ئەم dibînin ku cîbcikirina bendên vê rêkeftinê wekû hatiye kirin tiştekî baş e bi rastî dibe ku bibe bandoreke nerênî li ser xelkê hebe li ser civaka aştiya civakiyê hebe gotara kînê jî nemîne di nava xelkê Sûriyê de di nava hemû aliyên Sûriyê de bi rastî ev gotara kînê ne berjewandiya xelkê Sûriyê de ye gotara kînê li dijî xelkê Sûriyeyê em daxwaza karekî baş dikin hevbeşiyeke rasteqîne di nava hemû aliyan de hebe Kurd, Ereb û Siryan û Aşûr. Ji bo ku gotara kînê nemînet netewe pêkhateyên nava Sûriyê da pêtivî pevdengiyekê hene hîn vekab taybetî jî rêkxistina Asûrî plana we çi ye carel destpêkî ez behsê Kurda bikim gel Kurdan we yekdengiyek hebet ev welateyê hemiya vê hemîtî de parastî bin. نحن كمنظمة ئەم وەکو ڕێخستنا ئاسووریا دەموقرات وكشعب سرياني وەکو گەلی سریانی ئاشووری پەیوەندی me وەکو دزانە ئەم خەلکی vê deverêne carnivîsa me yeke hevbeşe ev pêkvejiyan bi hezaran salan heye em wekû rêxistina Asûrî pêwendiyê me ligel partiyên tevgera Kurdî Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê heta Encumena Sûriya Demokrat jî pêwendiyê me ligel wan baş in ev pêwendî ji kevin ve ye ne ji niha ve ye wekû dizanin rêxistina me hevpeymaniya me ligel partiyên Kurdî hebû dema derbasbûyî de hilbijartinên parlemaniyên berê de em ji di nava îtilafê de bûn em û Encumena Niştimaniya Kurdî em li dijî rejîma berê ya Beşar el Esed bûn em yek ji damezrênerê bereya aştî û azadiyê ne pêwendiya me
هسكارم بيجم اجتماعيا وسياسيا علي جواكي سياسي ده قالكي هي دنا برا موفان بارتين سياسي ده بيوندي قالكي بهز لقال عربان جي بيوندي ما قالكي باشا وكو بيكاتي اسوري سريان دا ام هيفيد كو دا خوازن ما دنافا سوريا نودا كو ور جيب جيكرن دوي في بونيجي اسباسيا سروكي سوريا دكم يعني بيشوازي مرسومة أحمد شرعيا درباري كردان دكم كو ما فين شاندي ورشنبري دا كردا هم دخوازن كو بردوام بكفنا و دستور كي هر تميده هم دوی بینگاوک دنجی ورا آویتن همو پیکاتین دن دام پیدام بوان کرن دنا بوان دا سریان آسوری جبو سوریا نو جبو کو سوریا یا همو خلق سوریا با سوریا کا پر رنگ پر آلی کو همو نتو و اول جه خودی دا ببین نرينا وبيكاتان نوفا سوريا وبتايباتي روجاوا كردستان ارسر سركردات يا كرد الباشور كردستان ما بس تامن جيب سروكاتيا سروك بارزاني تشبو يكو الفيري جيفين بيكينا جبويكو اگر بستك هبت افشارو الوزيا بين الراوستان دي فراجي همل سروان اجدي بيشنياران اف بيشاتا جرين كات كو اگر بست هبت ادي شربت الراوستان نوفا سوريا دا نعم نحن بله تكز ام دنرخين و رولا سروك بارزاني او هولين كوكرن سباسياوي دكم راستي بردوام رولا سروك بارزاني ديرو كي دا قالكي الديار بشتواني خلقي دا فرامدك دخوازا آشتي بربلا ببا رولاوي دويري كفتنا داوي دا هبو رولاوي جهة سباسية ام وكو ام نتشتكي نهج لسر سروك بارزاني بردوام بيرول دليزه دخوازه كو آشتيل دفرا مهبه آشتيل بر آرامي دفرا مهبه وواكون دزانن ولا هوليري او جيفين هاد كرن بشتر ريكفتن هاد كرن ايدولوژين جدا نكات نوفا سوريا دهره يعني حتى اگر شامي جي بحسكم ليب تايبتين شي هزيرتر خود نوفا ايدولوژیان جی هزرا کردی اواکو یعنی شر 14 سال البرانبری دشمنا حتی داعش جی کری حتی بوج ناف برنا ادی در سالاتاج ناف چیا بشار اسد یان جی زلتن هین خود شامه داد بینن کو یعنی ایدولوژیک چا بتا پکینان همی پکاتت داد پاراستی بن نحن للأمانة هلا اليوم مو بحاجة نبحو جي أيديولوجيان دا خاصة ولاتك يمكنكو تو أيديولوجيا وين نبه ولاتك به كو همو يا همو خلق سوريا بهمو نتو أولين خوبه هروا أف ولات هم ولاتيا وكفد ناف دهبه أيديولوجي براسي نما يا أف سردم فان ايديولوژيانا جبركو ايديولوژي دهلا ولات خراب بقالك تجربه هنا يعني ديرو كده كو اف ولات بسر نكدن ايديولوژي نهشكو ولات وان سر بكفن تمي ويراني هيا وچه هیوی هن بو سوریا پاشاروجه چونکی هدی تا بحث کرن برف پکینانا يعني حتى حكومات و بچتر سر دابش کرنا پوستان ده خوازین وچه بن نعم نتمنى بله ام هیوید کن سوریا نو سوریا یان دام پیدانه به همو پکاتین خوب که پر اول به پر نتو به پر رنگ به سوریا ولاتی اسای به ولاتی هم ولاتی ابونا هم ولاتی بونه وکهو همو خلق سوریا وکهو بن حکومتا نوجی اگر بيك آنين دوی همو پیکاته دیده بشدار بن نونری وانی راستقینه چه نونر تفکر سیاسی کردی بن یا جی ین کریستیان بن آسوری دموکرات از دوی نرین دمکو ده وستگاه دستوریا به کمیته که دستور ور دامزراندن جبو نیسان دستور که همو پیکات
بقاتا ين سوريا انه نرتاح خوتي ببين خوتي ببين حتى كم دستورة كي بني بسنكو دستورة كي هرتمي بكو ما في همو بقاتا تدا باراستي بكو همو خلق سوريا الخواب بقرا خلق سوريا جهاز ويا كيف كو مولاتي راستقينة سوريا قال لك سپاس برایس اسام القس اندام نویسینگاه راگاندن یا رخصتن سوریا دموکرات هنج دیری که گل مدام سپاس بوا